Haleluya, haleluya. Abatanzi batereka amaboko nibo benshi ishingiro ry'Imana rirakura. Nababwiye ko nitwa Nimenya Emmanuel, si ubwa mbere kandi si ubwa kabiri kandi si ubwa gatatu nza hano. Ndamaze kuza kenshi, nahaje kuva kera, no murabona ko bwiza. Imana ishimwe. Ubwiza igitangaza cy'Imana, ndashimira Imana kubona nkiriho. Abo twazananye muri ico gihe yari korale ho basigaye nk'umuntu umwe canke babiri. Murumva ko Imana jo yampaye kuramba. Buriko murabyumva. Abakera muribuka turiko turakina cya gikino harya Sarugombo, teatre ya Sarugombo y'umupfumu, abantu bagombye kwiruka bamaze kubona ibibaye. Reka rero tubandanye ijambo ry'Imana. Hanyuma nk'uko mubona ndiko bamfatira ubutumwa, ndafise urubuga rwa YouTube nshisha ko ubutumwa bwiza, indirimbo na za ndirimbo mukunda za korale Vuga Yesu ziriko. Hanyuma intahe, ejo ndashimiye cyane abantu bampaye intahe ku munsi w'ejo. Yesu abahezagire. Mu minsi itari myinshi muzozikurikirane kuri YouTube, mwandika Vuga Yesu TV. Nagira ngo basabe ndabatera kamo mukomeze kunshigikira, muraba mushirako s'abonner, subscribe, j'aime, partage. Muzobikora. Mbarikiwe sana. Yesu abahezagire. Haleluya. Indimi zose tuzozivuga. Amen. Ndeke gutwara umwanya, ndakoresha umwanya muto cyane, sinibage ko ari abaja kure, hari ibikorwa byinshi hano. Rero ndazakoresha umwanya muto cyane kandi mubyihanganire gutyo. Kandi naragenda nk'uwigisha, niko ndavuga ubutumwa. Rero sinigishije, naragenda nk'uwigisha ariko ngomba nkoresha isiguro gusa. Yesu ashimwe. Isiguro ukanya gato kugira ngo abaja kureba babone gutaha. Ngomba tubanze dusome muri igitabo twavugishwa n'Imana Yesaya, igice cya 53, duhere ku murongo wa 4. Igitabo twavugishwa n'Imana Yesaya 53, duhereye ku murongo wa 4, urupapuro rwa 814. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri nizacu nimba yishize ko ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka tuje mu cete cya mbere cya Petero. Ndasoma mirongo mikeya. Cete cya mbere cya Petero, igice cya 2, duhere ku murongo wa 12. Ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabisigarana icyitegererezo, kugira ngo mugere ikirenge muciwe. We nta cyaha yakoze, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe. Yatutswe yabasubiza, yarababajwe yabahigira, ariko yiha idaca urwankunzi. Ubwiwe
yikoreye ibyacu, yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku cyaha cyangwa ku byaha tubeho kubwo kugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije, Imana ishimwe. Ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye. Mu gishingo cyo kugira intimba Yesu niwe yazigize. Mu gishingo cyo kugira imibabaro, aho bari kugira imibabaro Yesu niwe yayigize. Imana ishimwe. Yesaya yavugishijwe ibyiwe ntabyo yabonye, yavugishije Yesu Kristo ntabyo yabonye. Yarinze apfa akibirindiriye. Abavugishwa n'Imana benshi baravugishijwe ibyo kuza kwa Yesu Kristo n'iby'imibabaro yiwe, ariko ntibigeze babibona. Yesaya rero aravuga ati ni zacu ntimba yishizeko. Umuntu ashobora kugira intimba mu mutima wiwe. Reka nabaze ikibazo, mbega intimba nicyo kimwe n'umubabaro? Biratandukanye? Birajyana ariko biratandukanye. Intimba niko kabonge, ureko babyumva. Umuntu ashobora kugira kabonge, hano banditse intimba, ariko intimba niko kabonge. Mbega umuntu aterwa agira kabonge kubera iki? Agira kabonge ku byo yakiriyemo, agira kabonge ku byo yabonye. Mbiriza, mu gisagara cya Bujumbura abasazi ni benshi, bafise akabonge kuko barabatunzi. Isoko y'Ubujumbura imaze gusha, ibintu byabo bihiramo byose, baca bagira akabonge, bagira intimba y'ibyabo, y'ibyo bari bafise. Ibindi ko nababwira n'iby'ukuri turabibona hariya. Ugasanga hari abagenda baraharura amafaranga atayo babona, izo ni intimba. Hari abagenda barakubita ibinwa, ubaye uti mbega urya ni ukubera kameze kurya, kandi ugasanga aracyari muto, bakakubwira ngo urya yahishije ibintu byo mu isoko. Igihe isoko yasha, hari n'abagombye kujya kuyitamo. Ngomba ndababaza ikibazo, mbega umuntu abuze umugabo, umukenyezi abuze umugabo, cyangwa umugabo akabura umugore, agakurikiza ko abana biwe bagenda bakurikirana bapfa, mbega uyo muntu arabura intimba muri we? Arabura akabonge? Abarozi niba baragahura na Yesu bagahuye na Yesu naho baragahanwa. Ndibuka ejo bundi sinduka ari umusuma mu ndwi iheze, hari umuntu yanterefone ngo mbega ngo bite Emmanuel, ni sawa? Nitwa Emmanuel. Ngo bite, ni sawa? Ngo naje uranze, reka sindakuze bakandi ushobora kumenya. Ngumiriza ngo umuntu yanzaniye izina ryawe, anzaniye n'ifoto yawe, ngo ndakwice, ngo mubujije amahoro. Mwacyo namubwiye, niba ugomba kunyica jewe sindogwa. Haleluya, wewe niba uri umurozi uri ngaha genda upime, jewe sindogwa, kuko muri jewe hari ukomeye. Haleluya, yumvise ndamubwiye nti sindogwa, wewe muvuze gutyo ngo rinda gucumita ishinge mu mukondo wawe kudapfa. Namubwiye ntigerageza ubugende, ntabwo waba neza niho wasigara.
Sinzi iherezo ryabyo, sinzi yahereye. Nari ko zanshinga z'inkubita narabuze. Kuko sindagwa, jewe niko kirazira. Haleluya. Amen. Ntugateye ubwoba n'abarozi. Uri kuranyumva? Kuko Yesu Kristo yaje kubwaho kugira ngo agukingire. Abarozi n'abakonikoni nta bubasha bafiseko. Nta bubasha bafiseko. Ngo nabwiye ko Yesu Kristo yaratsinze abarozi, yaratsinze abicanyi, none ko bamwishe ubusi muzima. Haleluya. Amen. Kwa kugira ngo we nanjye dukire, Imana ishimwe. Umiriza imbere y'uko sozera. Ngomba sozereye. Nukuvuga ngo wararwaye, urageragezwa, urarwara cyane, urihangana. Urikoranyuka. Ariko Yesu yaguserutse ko kuko wihanganye. Yikoreye imibabaro yawe y'indwara. Urikoranyuka. N'uyu munsi ushobora kuba uri mu ndwara gutyo nyene. Yamana yagukigiye cyagihe n'ubiya cyane. Haleluya. Ikamana yaguserutse ko kiriya gihe n'ubiya cyakora. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Nabonye Imana, nabonye Imana, nabonye Imana ihindura ibyanse guhinduka. Guhinduka. Yesu ahindura ibyase guhinduka. Imana nani abaganga Yesu arayikiza kuko yayikoreye. Imana ishimwe. Omiriza bashobora kuba baragutyoje mu gihe cyahera kuvuga amajambo atari makeya, kandi warihanganye. Yesu aguseruka ko iyo ntambara urayirengana. Bishoboka ko uyu munsi uri kubavuga nk'uko wavuga icyo gihe. Komeza kwihangana. Urya Yesu yakurenganiye n'uyu munsi aracyahari. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yacu ninanirwa. Umiriza bakwita uko bagomba, bakuvuga uko bagomba, ariko Imana hari uko kuvuga, hari uko kwita. Haleluya. Kuko izina ryawe rihinduye ku musaraba wa Yesu Kristo y'abambwa. Ndarangije. Mbega uragomba kwesa kugirira neza. Okay, duhaguruke twese. Hari ibyo wagenderamo bikuboshe, simpamagara uno munsi. Ngomba wowe wenyine uduzije uvuga uti Mwami Yesu, mbohora kuri iki kintu cature. Turi kumwe. Ucature uvuga uti iki kintu nimba ari ubusambanyi, uvuga uti Mwami Yesu, ngomba umbohora ubusambanyi. Nimba ari akaborerwe, uvuga uti Mwami Yesu, ngomba umbohora akaborerwe. Icyo aricyo cyose. Reka sabanye kwa pastor aduzijwe. Ariko nawe uduzijwe wisengere. Ndajya gusengera arwaye nyakubahwa yaje gusenga. Dusenge. Uhoraho Mana yacu uri mu ijuru. Haleluya. Turaguhimbaje ku bijambo ryawe. Duhagaze hano hantu mu ishengero ryawe, Mwami wacu Yesu, ku bijambo ryawe. Kandi nta kindi ishengero ryawe
gitumye rihaguruka. Nuko amasezerano yawe ari meza. Igihe Salomo yahagarara imbere yawe ahejeje gutunganya igikorwa cy'ingoro yawe, yaravuze ati Mana uri mu ijuru, abantu bitirirwa izina ryawe nibaza muri iyi ngoro yarahejeje kubaka, ayitunganije neza, ayishizemo ibikwiye, amaze kubona neza ko ari igikorwa kidasanzwe, ko ari igikorwa cyawe, acahamagara abayuda bose, ahamagara abisirayeli bose, begeranira hamwe, aduza isengesho, aduza imbere y'Imana, aravuga ati aba bantu Mana bitirirwa izina ryawe nibahagarara muri iyi ngoro bejeje kubaka, itunganirizwa igikorwa cyawe, bagahagarara bafise ibyo baje bakorera Mwami wacu Yesu, bagatunga amaboko batumanaza uri mu ijuru, bahagaze muri iyi ngoro, haravuga utubyumve Mana uraho uri mu ijuru, wumva gusenga kw'ishengero ryawe, wumva gusenga kw'abantu bawe. Mbere avuga ati naho abantu baba batewe n'ibyago byinshi, utubyumve uri mu ijuru urakitse. Hari ibibazo rero, hari intambara, hari ubusukirane bw'amajambo, hari ubusukirane bw'ibitutsi, ubwoko bwawe batuzwe, bagiriwe nabi, havuzwe nabi, biyumviriwe nabi. Yesu, kubw'ijambo ryawe duhagaze ahantu w'izina rya Yesu, tukwereka abantu ubwoko bwawe bwacogojwe n'amajambo, twacogojwe n'ibyimbo bitandukanye, dutunze amaboko turaho uri mu ijuru muri iyi ngoro yitirirwa izina ryawe, mu izina rya Yesu, kugira ngo uruhore umuntu wese ari ahantu yahagurutse afashe ingingo, acira urubanza rw'ikintu kanaka camugiriye nabi, agenda no kwiganyira, agenda no kwirabura, agenda na kabonge, agenda n'ibibazo by'intagirisho. Mu izina rya Yesu dutaretse amaboko tuyatunze aho uri mu ijuru, babari ubwoko bwawe, babari abantu, babari umurizanya n'umuntu utafashe ingingo, Mwami wacu Yesu utandukana n'ikintu cyose kitaguhimbaye, kugira ngo iyi saha y'umunota yumvagira ubuntu n'imbabazi nyakubahwa. Uri Imana udukunda, uri Imana wamuteze amatwi amasengesho abantu bawe, iri shengero umuntu wese ariko aratura, ariko aravuga ati hari iki nakoze, hari iki cyane gufata ingingo, hari iki cyane narukanije nawe Mana, ngira imbabazi, bahora ngira imbabazi. Umuntu wese ahagaze muri icyo kiringo yatura imbabazi z'Imana, yatuye amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo data wera aya maraso aboneke ku muntu wese, hanyuma ucumuhindura umugirire neza, ari igikoresho cyawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubisengera izina rya Yesu Kristo umwami wacu.